clear tu te in Sipai Sipai le vek ule tuntum kan video a chuan Army Recruitment Rally kumsa ni le som hi pakhat Sipai lak runpui Mizoram Rajiv Gandhi Stadium mual puya nei tur kan clear hawin kan Bihchianna le don ani ole masain kumsa ni le som ni pakhat Army Recruitment Rally Sipai lak runpui Sipai intlar kan nei tur hi Rajiv Gandhi Stadium mual pui aizol ani dona ahun hi mei ni khatatanga mei ni riat inkar ani donani ahun kha mei ni khatatanga mei ni riat inkar ani donani tichuanin registration hi online atanga ti turani a March ni som pakwa tanga April ni som pasar inkar chungin ti turani online registration ti theina website chu www.joinindianarmy.nic.in ani www.joinindianarmy.nic.in kami website ta khan kan lutanga online in registration kan ti don ani ti chuan registration online kan ti zon huwa chuan registration kan ti na email a khan admit card minon thon don ani hemi admit card hi April ni som pariat atanga April ni som ni paruk inkara email a kan dong don ani ti chuan admit card kan don huwa khan kan print out anga ti chuan khami kan admit card ta khan rally kan nei hun turte avenue te a date time le khatiang chi zong zong kha a in zia kanga khami kan admit card ta in zia ka zir khan Rajiv Gandhi Stadium mual puya khan mei ni khata tanga mei ni riat inkar chunga khan ani engmo berania khan kan kalin rally kha kan vati don ani Sipai category sang deal thei tele eligible criteria educational qualification physical standard measurement kan tiang chi te kan en ho lenga pakhatna chuanin soldier general duty b khi class 10 pass chin tan khan deal thei ani a class 10 a khan 45% overall marks a khan mu nga ya tichuan subject ina khan 33% subject ina khan 33% ayat claim mulo turani tichuan overall a 45% class 10 a khan kan hudon nei kan hu ngai ni tichuan deal tu hi kumsom pasari le chan ve atanga kumsom ni pakhat inkar ani turani a san lampang height hi centimeter za somruk chu fit nga 0.25 ani turani a weight ari zong hi khami Sipai rally notification advertisement a khan weight cha ta oma khami khakan lo en maya chan chu khami a khan category sang om ve wang khan arei dona chuwang chani weight chart kha kan lo en donia chest om len zong kha 77 cm anianga ichon expansion ti len ngai zat kha centimeter nga ani donani khaka soldier general duty b kani dona category number 2 dil thaya chuanin soldier technical a khan adil thei boka soldier technical dil tur hian class 12 pass angai ni class 12 a po khan science stream chu physics chemistry maths le english combination a khan 50% overall marks mu angaya alo bera subject ina khan 40% minimum ayat niam mulo turani tichuan dil tu hi kumsom pasari le achan ve atanga som ni le pathum inkar ani turani a sanjong hi centimeter za somnga pasari chu fit nga 0.15 ani turani a chest omlen zong kha 77 cm ti len ngai zat kha 5 cm anianga tichuan khatiang category nei ho khan soldier technical kha andil theidon ani tichuanin soldier tradesman om leya soldier tradesman all arm bi ka hianin class 10 pass chin le class 8 pass chin tan khan deal thei kha asangin om ve ve ani soldier tradesman all arm bi ka khan class 10 pass chin simple pass chin tan khan deal thei oma tichuanin overall marks kha bitu ko om chuang lova amai ro chu 33% minimum mark kha mu angai thungani
ti chuan dil tu hi kumsom pasari chan ve tanga somni pathumin karani turania height hi feet nga 0.25 tin om lampang hi 77 ti len ngai zat kha 5 cm expansion kha anti theiangai ni ti chuan in soldier tradesman a tho khan class 8 pass chintan class 8 simple pass chintan khan adil thei boka ti chuan ni aggregates ngai zat kha ombik lawa mai ro chu 33% minimum kha subject ina khan an muturani thungani ti chuan in kumsom pasari achan ve tanga somni pathum in kar khan an dil theya height hi centimeter za somruk feet nga 0.25 chest 77 cm expansion ngai zat kha 5 cm ani don bokani khang ho kha soldier category sipai category sang dil thei tele thiam na ngai education qualification ngai te anni ti chuan physical fitness test te po kan ti thina kha en le ta ila ama sabera chuanin 1.6 km run awmani 1.6 km run a khan group ni na in thena group 1 ho chu 5 minutes le 30 second atlan thleng ho kha anni a chu ho chuan in mark somruk an hmudon ani group ni na ho chu 5 minutes le 31 second ayat lai 5 minutes le 31 second nulam panga thleng ho kha anni anga chu ho chuan in 48 marks an hmuwe thung don ani panhina chuan in long jump 9 feet ditch ti kha omani hemi long jump hi chu mark apu ve lawa 9 feet long jump kha kan ti thei ni chuan qualify kha atok mai ni mark ero apul lem chuang lawani ti chuan in pathumna pull up om leya pull up pa po khan under grip b ka ni a pull up b ka hianin 10 pull ups chu chuan mark somli puwa 9 pull ups thei chin khan 33 marks 8 pull ups 27 marks 7 pull ups 21 marks 6 pull ups chu chuan 16 marks apudon ani ti chuan full mark khamak somli ani doni khami b ka khan chumi hnuah chuan balancing zigzag balancing om le a hemi po hi anti thei chuanin qualify kha atok maya mark ero apulem lawani ti chuanin physical fitness test b ka khan 1.6 km run le pull up khami b khan mark apua total mark chu mark za ani ti chuan full mark za khan pass mark ero omsan lawa amai ro chu long jump kan tiang chi te zigzag balance kan tiang chi te po kha apoi mo khami kan ti thei zir khan kan tling lo ve thei thawani khang kha physical fitness test b kani a medical test lo an leila medical test b ka hi chuanin atlang puin taksa le rilru kan a hrisel lo tiang chi te tin kan rushiat na kan beng that lo te mit thil kan hmu fia lo chungchang te abik takin red le green color kha kan hmu fia dana zir te khan kan tling lo ve theya tin nat na bi ka khan ru nat na pile nat na nei chi kha an tling thei don lawani tin hange thanat na neyang chi te abik takin halam pang nat na nei chi ho tan khan 14 dental points khan muturania chumem zia chu ha hi puitling china chuan somthum le pahni ani a 14 dental points ani chuanin ha somthum pahni zinga khan ha somni le pahni vel kha a that angai ni chumi kan nei thei ni chuanin medical test a khan kan tling thei ani kha tlang puya medical test ania adang po oma kan hrichiang du ni chuan website lama khan kan lo endon nia ti chuan physical fitness test le medical test a te kan lo tling ani chuan written test kha kan machon le don ani nakina top lama written test chungchang hi a syllabus tanen mark distribution te kan soi lenga rally sipai intlar na hmuna documents scan turte en leila pakhatna chuanin admit card ken turani anga pahnina chuanin passport size color photocopies kha copy som ni ken turani passport size color photocopy som ni ken turani a test ti lo turani an a test ani turani tin background kha white color avar ani turani tin thalak khami passport kan thalak
ข้าทัดทุ่มอายอะไรเราทัดทุ่มมาล้ำทัดทุ่มนุล้ำอันนี้ตัวนี่ทัดทุ่มอะไรเหลี่ยมตัวนี่แล้ววะนี่อัธารลามค่ะอันมาโมตีน่านี่จูวิจารณ์ Photoshop เอ็มคอมพิวเตอร์ปริ้นเอากันเตียงจีติดังละมังจีค่ะขามี passport size color big อาคารอันปมโดนแล้ววะนี่วิจารณ์ปฐมหน้า education certificate class 10 pass สินตัน mark sheet admit card class 10 admit card และ certificate ข้างไงยังไงจะมีส่วนจวนresidential certificate tribal certificate tin religion certificate te school character certificate te character certificate chu VC emo LC tangten la ka nga ya unmarried certificate relationship certificate hemi hi ex serviceman hotan khami khan anga ya mitin tan ero chuan angai chuang lawani NCC certificate hepo hi NCC lozir hotan khan anga ya NCC ni lautan chuan NCC certificate hi ngai chuang lawani ti chuan in sports certificate hi poimo khop maya chanchu bonus mark kha omani international la India lo representan mark som ni state level la lo representan mark som panga college le university ayo alo chok to tan sport alo chok to tan khan mark som tin district level ang chi alo chok to tan khan mark nga bonus mark kha a omani chuwang chuan sportman tan chuanin sports certificate khatil thiltel nge turani chuanin som pathumna affidavit kan tiang chi te kha form a omveka advertisement form a khan a omveka chu fill up turani anga tin single bank account te pen card te aadhar card kha tiang chi kha kenangai bokanga NOC le consent certificate khami po kha form a omveka kan print out anga kan fill up donani tin body tattoo certificate hemi hinakina kan soizawanga hemi poimo ma form a khan om ngala fill up thein tichuan no risk certificate hi COVID-19 free certificate ania COVID-19 kan veilauti hriat na ani donani hriat puina ani donani khang certificate kan an soi le thil poimo document som pasari vel kha sipai intlana mun rally kan kalhuna khan kan chekanga kan keng donani hriat tur poimo te han en leila pakhatna chuanin hemi sipai recruitment rally hi ni khat chung le kan ilawa ni thum nili chung te ni don wangin khami chunga kan eile in tur te tui thiang hlimang chi kan mo kha in to del turani tin thamna te bribe sumle pai le fair lo taka thil ti te kha ti lo turani suspend le disqualified thai kan ni ni chuan pian kumte education certificate kan tiang chi khatiang documents poimo te kha rally ya kan kalma in check fel vek turani a tin fake certificate kan tiang chi te thamna le thil adik lo kan tiang chi khati lo turani chuan in written test written exam a khan overwriting te double handwriting le no re thai chiat kan ti te tin tempering of seal kan tiang chi documents kan fill up na khan tempering of seals ang chi te kha pom ani don lawani zia thatang chi te kha chuwang chuanin form kan fill up huna te written exam kan nei huna khan kan tik huna te po khan fill up film khur turani parukna chuanin khami rally kan nei na khanin thi na te emo in hliam na emo chiat to thei ani khang kha compensation emo zangna domna chom dol nang chi kha om don lova chuwangin ma ania voluntary takme mewa ti kan ni wang khanin khatiang chom dol na kha chiat te kan lo tok palani pon om don lovani ti chuan travelling cost te dearness allowance kan tiang chi TAD ang chi te po kha om don lowani tin damdoi rui hlo in ti chakna damdoi kan tiang chi te mang kanom chuanin disqualified kan ni ngal don bokani ti chuan pariatna tatu chungchang tatu hi phal lawani a ama ero chu tribals big nam noi hnung kan tiang chi hotan khanin anmani traditions le custom anga khan tatu te an body le an maya ten lo chuthina khang ho kha chu exceptional case ani a khang ho tan khan thunei tu te tangin hriat puina certificate an la anga sipai intlarna khan an tel thei don ani lo chuanin ta tu dang hrim ang chi kha in cheina te fashion ang chi kan lo ti ni chuanin kan tling thei don lo ani khatiang chi te kha an pom don lo ani ti kha hriat turani pakwana chuanin hemi rally emo test kan nei chung hi
ni thuma tangani li in cardboard vela ni dona chumi hun chunga kan omna turte kan eile in te angchi kha ma ni rem chanda nangin arrangement ti turani tuman min boy pui don lova ma ni in volunteerin ma ni in kan boy pui vek donani traveling cost te dearness allowance kan tiang chi song te po kha ma ni in tum vek turani donani chuan written exam result hi official website ni china kan soitong khanin www.joinindianarmy.nic.in kami website a khan check thei anianga ashan pa in kami written exam result kha letter in emo email emo ka tiang khan kan dong don lova ma ni website a khan kan login anga khata tang khanin kan enin kan download don ani chuan covid-19 big kha en leila hemi rally kan nei chung hian covid-19 sarkarina SOP in kai shwaina rules asiam kha kan zom turani a tichuanin mask vo kan an ti chi te sanitizer hand sanitizer man ting chi te kha ti vek turani tin covid-19 free certificate po kha nei turani doctor kan in test tiranga tichuanin covid-19 free certificate kha kentel turani bokani tichuan atopera chuanin thilpoi mo chu kami sipai category sang oma general duty te technical te tradesmen kan tiang chi ho te omani khang howa khanin category pali howa khanin pakhat chau dil turani mi pakhatin pakhat zel dil turani a dil kop lo turani dil kop kan lo omani a man chuapal kan lo mai chuanin disqualified kan ni donani suspend kan ni doni chuwang chuanin hemi post kan dil huna hianin thatakin ngai tuana kan senga kan dil du ber kha pakhat chi kha kan dil donani kha share rank turani bokani syllabus en le thokila soldier general duty b khi anila achanchu Mizoram chuanin soldier general duty hi kan focus do big chinawangin adang syllabus dang te chu video danga kan en le donia soldier general duty big anila hemi ahen paper 1 cho om dona syllabus bi ka hianin GK te maths te general science te logical reasoning te ne donani GK hian ahian question som panga omanga chuchen mark som thum apudonani maths ahian question som omanga mark som ni apudonani general science ahian question som ni mark som li logical reasoning ahian question panga chuchuanin mark som apudonani tichuanin question song hi question som nga ani dona mark za full mark ani donani mark za full mark a khan pass mark som thumle pahni ani donani pass mark som thumle pahni written exam a khan kan hmuting lo ni chuan medical tur khanin medical test tur khanin kan tling don lo tinani chuwang chuanin minimum mark pass mark som thumle pahni kha mutlin nge turani chuanin chan thei hun chung hi minute somruk chu darkar khat atina nia darkar khat chung question somnga chu mark za pu kha kan chang don ni chuanin chan na dik pakhathianin mark ni zel apudon ani mark ni zel kan muanga kan chan dik lo chuan negative marking omanga chan dik lo pakhat zela khan half mark an kat don ani kha syllabus chungchang le mark distribution chungchang ani a kha kan share rank turani ole khang zong ka tun tum kan video a sipai lak runpui recruitment rally chungchang kan en ho thei chu ni sela video le peka chuanin khami sipai army exam solve paper kan tiang chi te sample paper kan tiang chi te tin syllabus dang ang chi te po kha kan en hovin kan thlir ho le don ani